rero kuri Ceballos muri mediane urumva Jude Bellingham ntabwo arakira 100% ngo uvuge ngo yamaze gufatisha Tchouaméni nawe wenda warahari niki urumva yamusigize nk'indi mvune muri defense nka kumwe nubwo wenda Trent na Carvajal batangiye imyitozo bivuze ngo Tchouaméni aramutse avuye hagati tubura option yo ni Ceballos adahari. Juventus the doubtful arashidika ashobora kudakina cyangwa se agakina ubusiyo muri mediane ziraharadera zirahagije. Bamaze iminsi bamukoresha nko kuri game zeruka match ya Villarreal yari yagaragaye mu kibuga, match ya Kairat Almaty yari yayikinnye minota 90, Villarreal akina 64 yari muri mediane arimo akinana na Aurelien Tchouaméni na Arda Güler. Bisobanuye ngo rero Tchouaméni nta kibazo afite aragumamo, Arda Güler aragumamo hagati, wenda option ya gatatu ishobora kuba Jude Bellingham, ashobora kuba yahita yiyongeramo Tchouaméni, Jude na Arda Güler, nubwo umutoza asa nkaho kibishakira formule y'uburyo ibyo bintu byashoboka, aho Tchouaméni ahurira mu kibuga, Arda Güler na Aurelien Tchouaméni, ariko niwe possible option iri hafi cyane kuko ku ruhande rw'iburyo Federico Valverde niho arimo akina muri iki gihe kubera imvune ya Trent Alexander-Arnold na Dani Carvajal. Ubwo amahitamo asigaye muri mediane mu basini abahari ni Jude Bellingham, ari nawe mpereza amahirwe menshi. Eduardo Camavinga nawe yamaze kuba agaruka, ntago agifite ikibazo cy'imvune. Amahitamo ashingiye kuri abo babiri ko ahita usimbura Dani Ceballos. Ariko preference kaba Jude Bellingham kuri njyewe, gusa mu buryo bwa animation doje n'uburyo umutoza muri iki gihe yifuza ko asa nk'ufite babiri baringaniye bakiniramo hagati cyane muri kuri 6 n'8, ashobora gukoresha Camavinga bari icyo gitekerezo gifite. Ariko natekereza kubyagura karenga igitekerezo amaze iminsi asa nk'ahashingiyeho akongeramo umuntu ukina wataka cyane udakiniramo hagati cyane, ashobora gukinisha Jude Bellingham. Ariko abo babiri umwe muri bo agomba kuba option Camavinga na Jude Bellingham. Nta information zihari zizwi igihe azagarukira mu kibuga, ariko amakuru aravuga ko akaba doubtful kuri Juventus, ashidikanwa kuri match ya Juve. Amakuru icyo yemeza nuko kuri El Clasico azaba hari. Maduda hoping to get him back on the field at El Clasico. Okay, ashobora kuba ari kuri Clasico. So Sami nahoze nkurikira ibiri muri Espagne kuri ya match bajyanye muri Miami ya Resuma Region na FC Barcelona. Nabonye ngo ari ibintu ngo ngabakapiteni ngo batumvikanaho, La Liga benshi ntibabyumva mu by'ukuri. Nigeze no kubona interview ya Frankie de Jong nawe atabyumva neza ati ibintu byo kujya muri Amerika ni ibiki. Perezida wa Barcelona na Porto aravuga ariko ati n'umwe mu kapiteni bacu uri byavuze twamushyigikira yuko iyo bafashe umwanzuro bimeze bitya. Nabonye n'abantu bavuga bati La Liga niba yabiyemeje ninde wabisubiza inyuma. Abantu barabyumva batemburaga ko nabonye ngo ashobora kuba kandi ko kwigaragambya mu kuntu uri muri ibintu byumvwa n'abaperezida gusa. Byumvwa na Laporta na perezida wa Villarreal, bo bonyine babyumva kuko babizi ko bizinjiza amafaranga. Kuko champion impamvu yitwa championnat, buri kipe isura indi umukino ubanza no kwishyira, buri kipe present ikibuga izakiniraho. Niyo mpamvu Barcelona bayibwira ngo ntabwo uri gusohoke kane kikurikiranye. Champion igomba kuba mu fairness muri competition, ugomba kwakira ugasohoka, wenda ukakira kabiri ugasohoka. Iburayi babitondeka bagendeye ku ma equipe kubera ko ama stade bari manini cyane. Ntabwo wafata stade ya Newcastle ijyamo 49 gufate ni ya Sunderland nayo ijyamo ibyo 49 Newcastle ubwo Sunderland ni 50. Stade ya Mouvret niyo nini kuri stade ya Newcastle azajyamo 50. Amakipe atuye mu mujyi umwe ngo bahe match ku munsi umwe, wenda usange nka Newcastle irakina saa 7 usange Sunderland irakina saa 9, ntabwo bishoboka. Aho ngo polisi ikubwira ati ntabwo byakunda. Aba fani 90 bari kwerekeza mu muhanda umwe, iyambutiyaje ntishoboka kuko ugomba kureka n'abandi baturage b'umujyi batari mu bintu bya futu bagakomeza bakisanzura. Niyo mpamvu uzasanga nka Real Madrid muri Champions League iri bukine match ya Champions League mu rugo, ubusanga Atletico iri busure uzabicuye iyo babipanze bafite ukuntu babipanga. Cyangwa ugasanga nka stade niba amakipe asangiye stade uzasicunge Inter iri mu rugo indi bayasohotse cya gutyo no muri maintenance z'ikibuga n'ibindi byose bitandukanye. Ariko ibi bintu byo kuvuga ngo match ivuye mu Butaliyani igiye muri Australia, match ivuye muri Espagne igiye muri Amerika Miami,
Real irakubwira ati se ko Villarreal icyo kibuga gisanzwe kitugora Stade de la Ceramica na Barcelona ko twategereza ko cyabagora ko mugiye gukina Terenete babafana baguteraga bagutukaga baprovokaga Vinicius Junior ntabwo bagihari urumva nka Real babwira ati match ya Valence muyijyane hanze bavuga ati awa Vini noneho ntabwo araza kuba provoke n'abantu nyine baraza kugira ibyo byose yabo bakintu babyishimiye yaba amakipe diverse ntabyishimiye ni ubucuruzi nyine ari kubona ko bizagera bikunde kuko impinduka ziragorana kenshi zibamo n'ibitambo ariko sinumva umukino wa shampiyona wagiye muri metero 8 metero 8 uri bugaruke none ugakomeza shampiyona cyokora hari ikintu kimwe nemera aya mafinali za Copa del Rey za Super Coupe zande cyangwa kubera ko uraje nka Super Copa España ko bavuga ati tugiye muri Arabie Saoudite turabikinayo byose hari abarimo fairness mwese mwimutse mujya mu mujyi wundi amakipe yose mwagiye ariko gufata amakipe ngamwe aragiye andaragaruse abakibaza bameze nk'abavuye muri international break ejo bundi ba Gimenez ntuzi ko bajya mu Buyapani indege yabo yagarutse hasi bakamara amasaha 18 mu rugendo kubera indege yari yamenetse ikirahuri ibaze nk'iyo case babayeho mwagiye gukina nko muri Australia mwasubikisha matches ya weekend kandi mwashyize hanze y'igihugu harimo ibintu byinshi nyine abantu batarumva neza ariko kubera nyine byimwe twarero bya Real kubera ko amafaranga kubera ko amakipe asigaye ahenze abantu bazakora ibishoboka byose kugira ngo babone amafaranga barabizi ko abanyarwanda kubera amaviza n'ibiki byose bitandukanye nawe barabizi byagusaba kugira ngo ujye mu Bwongereza kureba ayo match gutegura hoteli n'ibiki byose ntiwajya kureba match mu Bwongereza ngo bigutware munsi y'ibihumbi 3 by'amadolari nabonye bambwira ko ishyirahamwe ry'abakinnyi hariya muri Espagne byanze bikunze abenshi ni abakapiteni 20 mu bakinnyi 20 ari muri La Liga ngo naherutse bambwira ko bashobora kuba bari kubyigaho baraganiriye ku munsi w'ejo ni abakapiteni bahurira of course mu ishyirahamwe rihuza abakinnyi hariya muri Espagne ryitwa AFE sinzi impamvu hano najya mbibona ishyirahamwe rihuza abakinnyi kugira ngo ari abaje professionnel hano aba champion professionnel kugira ngo rimwe na rimwe uburenganzira bwabo babonye ko no mu gihugu cyo Bwongereza ishyirahamwe rihuza abakinnyi zajya ngusubiza nka ryabajije Desire ni usubiza mu buryo bw'uri direct ntabwo guca ku ruhande batse Manchester United akomeye ati nta kiriko ngo nyine abarangije nta bintu byo kukubwira ati nta mugongo nta kintu ifite nawe reka nkubwire isi ibintu byinshi ubona hari kwa ko ino televiziyo uba wicaye hano ukabona ari Nyarugenge uri n'ubundi style ukajya ubihuza n'ibiri hano ntabwo buri professional hano not professional okay so nanjye gutanga urugero kuri Chelsea barabajije muri Chelsea ati kuki tubona hari abakinnyi batari gufatwa neza bavuga baraye Sterling na ba Disasi biba ngombwa ko babahereza ibisobanuro byuko abakinnyi n'abakinnyi bagenzi babo bafite ishyirahamwe ry'abahuriramo so aba nabo muri Espagne bafite ishyirahamwe ryitwa AFE Association of Spanish Footballers barahuye nk'abakinnyi ariko bohereje abakapiteni of course kugira ngo bahagarare n'ubundi muri club nibo aba ari abayobozi ubu na Barca yoherejeyo wa muntu wavunitse Stegen yohereje cyane Stegen oya ntabwo Barca yohereza ntabwo Barca ariyo yohereza bo ubwabo nibo bafata umwanzuro kandi nabonye n'abakapiteni 20 ari ngombwa ngo Barca yohereze oya wowe kuko uzi ko uri part of that uri ugize icyo ngicyo nawe ujyayo wajyayo ntabwo ari ngombwa neza Barca yakohereza ukagenda ukabyemera kandi ufite match neza ubundi Barca ntizabikora hano bakohereza muri AS Sport ngo jya mu nama aragenda akavuga ati turabishyigikiye twebwe reka nze mubwire impamvu atari club yakohereje wagenda muyihagarariye kandi hariya ugiye uhagarariye inyungu z'abakinnyi so barahuye baraganira bemeza ko bagomba gukora akantu gasa no kwigaragambya ariko bitari kwigaragambya burya ari ibintu binini cyane ariko ni akantu nyine bazakora kagaragaza ko bashishimiye uyu mwanzuro wafashwe wo kuzakinira iriya match muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko buri mukino muri La Liga uzajya gutangira nibura bafata amasegonda ya mbere ya 20 ya mbere hagati ya 20 na 30 hagati ya 20 na 30 buri mukino uhereye kuri match ya y'ubutangira ni match ya Oviedo na Espanyol bafata amasegonda 20 mbere yuko umukino utangira ntibagire icyo bakora ntibagire icyo bakora bamwe bavuze ko niba bishaka umushobora kuba
mwasa nk'abasutamye cyangwa mukicara hasi, ariko amasegonda 20 kuri 30 match itangiye bazayafata nta kintu bari gukora, bazahagarara. ni geste yo kugaragaza ko batabyishimiye. Sasa association y'abakinnyi hara muri Espagne kivuga yo muri make ntago yanze iki gitekerezo cyuko iyi match yabera hanze ya Espagne, ariko bo baravuga ngo birababaje cyane kuba byarafashweho umwanzuro abakinnyi batagishijwe inama. Bo baravuga ati nyine bisa nkaho kandi abakinnyi kugishwa inama bica muri afe, bica muri association y'abakinnyi babigize umwuga muri Espagne, niho bica nabo bakageza ubutumwa ku bakinnyi, ibitekerezo byabo bigatangwa, nabo bakabihereza abari muri ibyo ngibyo barimo babifataho umwanzuro. Ariko ibyo ntibyigeze biba. Baravuga ati rero imyanzuro ifatirwa abakinnyi nitwe tuzakina, nitwe bacteur twakabaye tugishwa inama, ariko bo muri rusange ntago banze icyo kintu. Icyo bashaka kugaragaza nuko bari gufatirwa imyanzuro ku bakinnyi bakwiye kuba barebera uburenganzira bwabo, nta kintu babwiwe. So therefore bazafata ayo masegonda bagaragaze ko batabyishimiye, ariko nyine impamvu badafite icyo babikoraho, umwanzuro warafashwe. Ariko nyine ibintu bikorwa bitajya mutugisha inama tubigiremo nitwe dukina. Spotify rero ni ibintu bikeneye population. Barcelona ifite population yarahuye n'amata yabyaye amavuta, barimo barongeza bashaka kugeza muri 2030. Ni amasezerano asa nkakubiye mu bintu bibiri. Aya stade yo kuba company yitwa Spotify company no kugira mu 2034. Yego. Hanyuma kugaragara kuri jazz bisanzwe 2030. Ni ibice bibiri. Ndiro kuniteye Barcelona izakoreramo miliyoni 75 ku mwaka, izajya ihabwa miliyoni 75. Harimo amafaranga menshi, ni muri deal zihenze cyane. Yego. 65 ni kugaragara ku mashati ku majezi, kuba handitseho Spotify kuri jezi. Yego. Ni 65. Hanyuma na miliyoni 10 kugaragara mu myitozo, iriya myenda bambara mu myitozo. Yego. Urumva nabyo burya biranyurana. Hari umufatanyabikorwa buriya nka Atletico Madrid, kits za training ziriho Visit Rwanda, ariko za match ntago zihari, ntago turajyaho. So ni ukuvuga nyine ni nuze ebyiri ziba zinyuranye kuri Spotify company, ariko na amasezerano meza. Abonye FC Barcelona yishimira bino bintu. Na Daniel Ek na bagenzi be ba nyiri Spotify bavuze ko aya masezerano no kuri inshuro agiye kuba meza kurushaho, kuko barateganya ko n'ubundi muri no myaka iri imbere Barcelona irasubira kuri Camp Nou, kandi na ahantu nyine bifuza kuzaba. Uko tumaze igihe tuvuga Montjuic tutavuga Camp Nou, bari guhomba udufaranga byanze bikunze, hari uburyo babihombeyemo. Ariko ni dutangira kujya buri weekend, buri Champions League tuvuga Spotify Camp Nou, izina ryabo rizaba rikomeza kugenda rizamuka kurushaho. Barcelona inateganya gukorera miliyoni zirenga 200 ku bafatanyabikorwa gusa muri uyu mwaka. Muri Champions League bafite nde? Na Olympiacos. Bahita bagaruka bacana na Madrid. Olympiacos ni mu rugo nanone. Bari muri Espagne. Yego. Bafite match parikuru nziza, ariko nanone match ya Real Madrid bisanzwe yitegure uri mu ntsinzi. Gato nganire gato kuri Barca ko ibibazo by'imvune byinshi birimo. Umutozo uyu munsi yagerageje Alejandro Balde imbere ibumoso, imbere kuri 11. Gerard Martin amushyira kuri 3, Rashford amugerageza hagati nka nimero 9, Ronny Bardghji amugerageza kuri 7. Lamine Yamal nubwo yagarutse, ariko barateganya ko ashobora kwinjiramo mu gice cya kabiri, niko babiteganya. So niyo myitozo yakoze, yagerageje Balde imbere ibumoso, Ronny Bardghji urundi ruhande, Rashford mu hagati. Ubwo Bardghji ku ruhande rwa Lamine Yamal, ku ruhande rwa Lamine Yamal, ariko Yamal azaba hari. Ati nabaye mu defense ubuzima bwanjye bwose, ariko kuntu umupira wataka. Aya magambo company avuze uyahuje na forum bafite muri sezo, wabisobanura abantu gute? Na company kuva yatangira gutoza yigaragaje nk'umuntu ukina umupira wataka, bifite naho biva kuko yabaye kwa Pep Guardiola niwe shininze kuruta handi hose. Yabaye mu ikipe ya Marc Wilmots y'Ububirigi, yatakaga cyane. Hariya niwe Wilmots, Marc Wilmots barabatoje n'ibyo yarabatoje, no mu gihe cya Martinez baratakaga cyane. Nekereza ko company arabizi ko Bayern kuva yabaho sindayibona ikintu defender.
byaba byarazanywe wenda na Tuchel cyangwa na Griezmann, ariko Bayern na Real Madrid niyo makipe kuva natangiye kuri umupira w'amaguru mbisobanukiwe, niyo makipe nzi atavuga ngo ntabwo tugiye kwiga system ngo yo gufata ngo runaka, bashora beza babo, ubwo nyine wayinaniza nuko nyine ukayitsinda mu mukino ukarangira bagakomeza ibindi. Ubu ngubu bafite karite, ntacyo yahinduye ku mikinire, ahubwo afite karite. Ko ni ryari twazimo tubara ibitego bya Leroy Sané, Gnabry, Coman, tugasanga Orisara barusha kandi ari batatu ubikombayininze. Bari mu ntangiriro z'uno mwaka. Mu ntangiriro z'uno mwaka tubara ibitego Orisara yabafashije. Kongera buno musore w'umunya-Colombia, ko umusore w'umunya-Colombia agiye muri Bayern yeze. Luis Diaz yabaye muri FC Porto, navuga ko ari introduction ye kuko yarinze agira imyaka 18 nta academy iramufata ngo he was too skinny. Yarananutse cyane ku buryo abantu bose bavatereka reka. Sinzi ikipe yo mu cyiciro cya kabiri yamufashe atsinda ibitego byinshi, ikipe yo mu cyiciro cya mbere bavuga ngo ni kazi, ni gapfe kuza tube tureba. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 20 aramuhamagara, aragenda acengagura abantu too skinny. Hanyuma umutoza w'ikipe nationale uyu mugabo utoza Colombia amujyana muri ya Copa America 2021 ba Messi batwaye batsinze Brazil, habayemo kurwana n'ibiki byose. Ndayibuka Maracana. Muribuka igitego Colombia yatsinze Brazil cyo kwiboronya cya raketi cya basco kick. Ndumva ni Luis Diaz wagitsinze. Kiragiye FC Porto niwe isimugura. Imuguze birangira akomeje kwitwara neza, Liverpool biramutwaye. Liverpool yavuga ati oya amafaranga bamuhembaga amafaranga y'intica n'iki 58 muri Liverpool ari make cyane, 58 gushyita na 5 make cyane kabisa. Bayern iba irekuye umubare w'abantu benshi izana karite. Ibizanye Luis Diaz ageze hariya mu Budage bita byora, kuko muri championnat y'Ubwongereza ubona bari pre tactique cyane, n'abantu bakina konsigne z'abatoza cyane. Usanga maybe ko bagira reunion technique imana n'amasaha menshi, bakubwira uri Kieran Trippier, Bukayo Saka ntayishyira ibumoso, ntayishote, ntayihindukiza ibumoso. Ariko mu Budage kwa ko ari champion navango irimo abakinyi benshi bakiri batoya, urabakinyi bakiri batoya benshi barirekura, ntabwo bakina ama tactique menshi, buri wese akina impano ye akagaragaza ibyo yashobora, abagifite imbaraga z'umuntu. Niyo bavura mu Butaliyani abakipe yakinisha kwa ko Catenaccio cyangwa system yo kugarira isaba gukora amakosa make, mufunga amazore n'ibiki. Ibyo bintu byumvwa n'abakuru, abakuze. Umwana ntago wamubwira ngo hagarara hano ntuwarenga, kuba ati najya nahariya niba ushyira muri vide ndirukanga ko mviko nakoze tize ko mfite imbaraga z'umubiri ndirukanga ngukureyo. Umwana nikaba yiyumva nyine umubiri waba wumva. Ariko umusaza wavuga atoke niba wambwiye zone ni zone nyine, kuko sinashobora kwiruka, sinakoresha imbaraga. Iyo wataye umwanya wawe ukoresha imbaraga nyinshi, ujya kugira ute kuri covering. Ijya rero kuri no championnat y'Abadage Luis Diaz yaramuhiriye, ni nacyo navango ni nayo elema y'ingenzi yongeremo kuruta ibindi byose. Luis Diaz kuba mwiza kwe byibagije abantu ko Jamal Musiala yaravunitse. Kuba mwiza kwa Luis Diaz byibagije abantu ko yavunitse. Ariko nanone kuri company navuga ngo yongeremo amayelema amufasha, ko Jonathan Tah ntabwo twakwirengagiza akazi ke, n'umushampion avuye gutwara igikombe muri Leverkusen, ahantu igikombe kitigeze kiba. Iyo confiance afite yaba muri equipe nationale, yaba umudage wese gukina muri Bayern, atagiye hanze muri za Real Madrid na za Barcelona, nekeza ko biba ari inzozi kuri we gukina muri equipe ya Bayern, kandi niko bimeze. Bivuze ngo elema yongeremo ya Jonathan Tah akanongeramo Luis Diaz, byahise bituma niba hari imitekerereze yari afite Kingsley Coman atabasha kumuha n'aba ba Leroy Sané bafite amayigo ari ku rwego rwo hejuru, bituma be-execute ibitekerezo by'umutoza. Amaze gutsinda ibitego bigira nko 30. Nekeza ko niba ari kenageze muri 20 umutaramu 33 agize muri 33, ndavuga Bayern yose, Bayern muri 33 yabigejeje. Bivuze ngo iyi equipe ya Bayern nta cyahindutse, imitekerereze ni yandi kuko kuva nambe. Impamvu Parinya bitakunze nuko akina toto football, akina umupira wo guherekanya cyane, kandi ura mupira result tubyara kwako demo ugumana umupira, demo utsinda igitego, nago watsinda igitego udafite umupira. Yego, niyo mpamvu yo Bayern amayirema yashyizemo no gukwisa no guhubwisanzure Joshua Kimmich no na Harry Kane, biratuma Musiala tutamwibuka, kandi nekeza ko Musiala naza noneho bizaba byiza kurushaho. Noneho yanakuyemo n'imitwe minini itamwumvaga, nacyo ni nderema y'ingenzi muri ibintu biri gutuma bimarezirita. Niba Thomas Müller yagiye
ukaba utareba kuri benshi ngo umuntu ari kukureba na rya jisho rye uvuga ati uratuje. Ikindi yatwaye igikombe, yajya mvuga nti hari abantu bazi guhagarara ku byemezo byabo, nk'umuntu uhagurutse ahantu hari ba Eliberi n'abandi bose akavuga ngo nyamara duha akazi kompani wa Manuel Banner, uriya muntu yanagusabira n'umugeni mu Buhindi. Ndavuga ati rwose mu mushyingiro umwirabura kandi batabyemera, bagira ngo bati rwose mu nkingire. Umuntu watinyutse gutanga cya gitekerezo ibyo byari bigoye ko yatwaye igikombe cya shampiyona gitwariye kuri Rev Score. Mwibuka ko Thomas Tuchel yatwaye igikombe kuri Rev Score cyane umunsi wa nyuma rwose, umunsi wa nyuma Dortmund yinaniwe bagatwara igikombe kuri Rev Score bari guceka ku matelefone, we atwaye igikombe cya shampiyona mu buryo bwiza. Uvuze ngo hari icyizere niba abantu bamwizaga 20% by'ibiro bimaze kujya kuri 50. Uyu mutaramu rero afite icyizere cyose kandi afite none n'ayirema zashyira mu bikorwa ibyo yifuza gukina. Ntacyo kintu arimo arakina nta kintu. Ni minota 518 kuri Luis Diaz muri season mu by'ukuri imikino 6 yose ayibanje mu kibuga, ibitego 5, asisi enye kuri umuvandimwe Band dafite Alphonso Davies ku munsi w'ejo, ntifite Aito, ntifite Jamal Musiala ndetse n'umuvandimwe witwa Sanisic. Hanyuma Borussia Dortmund ntifite Anselmino, ifite Emre Can ndetse na Duranville, umutoza Niko Kovac ndetse na Vincent Kompany. Agiye gukina agakipe keza Dortmund mu by'ukuri Selugirasi. Uziko nabonye ejo bundi wa mugabo Losorcio Bra yitwa Claude Leroux, baramubwiye ngo currently rutayizamu mwiza mu Munyafrika yatoye Selugirasi. Currently rutayizamu hari mwiza nimero 9. Abandi bavuze Victor Osimhen ariko bavuga Selugirasi. Girasi ni umwe mu bantu bagwa match kuko Girasi ntajya muri bukatsinda Barcelona 3. Yego ndabyumva. Rega Girasi turavuga ni top scorer wa Champions League umwaka ushize, kandi Dortmund ndumva itararenze kimwe cya kane kirangiza, kimwe cya kane, ariko still yabaye top scorer kandi Barca yatsindaga ibitego muba ifite ba Lewandowski, nigeze igira top scorer. Rafinha kandi tuvuga ko yagize sesi idasanzwe, ariko Girasi still bagabanya igihembo cyo kuba top scorer. Bivuze ngo nawe nundi muntu wagufasha kandi kiri Niko Kovac. Champion y'Abadage arayumva. Ntabwo mwibuka ko na Dortmund ubwayo yitangarije kuri Twitter yayo ngo kimwe mu bintu ushobora kuba byagutungura bitunguranye byabaye no mwaka, harimo no kuba Dortmund izakina Champions League. Dortmund yari ya 12 habura journée 7 ngo shampiyona y'Ubudage irangire, iza muri 5 zikina Champions League kubera ne Kovac. N'undi mutoza utarenze ingoye bakina yatanga akazi. Umwanya Leverkusen yari mu mwaka ushize wa Dortmund yongeye kwisubiza umwanya wabo. Dushobora kureba Derek Raskeri yazana amakano irimo ibitego ko mu mwaka ushize bya Dortmund yatsinze Bayern. Mwaka ushize yatsinze mu minsi ya nyuma tuva Dortmund yatsinze Bayern, murebe muri head to head yatsinze Bayern. Reka nze ndebe gusa Sergio Gurasane mu by'ukuri ameze neza kuko amaze gutsinda ibitego 4 atanga assist imwe ntibazakina ejo 5 saa 12 n'igice ku munsi w'ejo ubwo bazakina Der Klasse mu gihugu cy'Ubudage. Yego Bundesliga German Bundesliga ejo ku wa gatandatu saa 12 n'igice ku munsi w'ejo. Gihari nuko no wa mbere no wa kabiri bagiye gukina baramarana. Bayern Munchen uyu mwaka w'imikino nta match nimwe iratsindwa, toute competition yaba muri championnat match 6 ndetse na match 2 za Champions League ntago Bayern iratsindwa, yewe nta nubwo irananganya, ntago iratsindwa nta nubwo iranganya. Match 8 itakariza harimo 6 za championnat n'ebyiri za Champions League. Amace kabagoye karakiri igikombe cy'igihugu nabonye batsinze ku munota wanyu. Muri izo match 8 imaze gutsinda ibitego 33, yinjizwa ibitego 5 gusa. Dortmund ne equipe muri match 8 nayo nizimaze gukina, nayo muri championnat nta match iratakaza. Muri championnat muri match 6 za championnat Dortmund iracyari yatsinze zingahe? 6 ifite amanota 18, yatsinze match enye inganya match 2. Muzisa makuru abwahari Bayern imaze match 6 idatsinda Dortmund 2-2 kimwe 2 ku busa za champion. Match 3 ziheruka Bayern imaze match idatsinda Dortmund. Bikiriho na Dortmund barayitesheje amanota irani beaten nayo mu marushanwa yose. Ibitego 9 imaze kwinjizwa gusa itsinda 20.